Berarti kita kesini terus ya? Pemancing handal gak sih guys ini? Aduh, ada TM guys. Lead slide. Ini bisa buat itu sih. Guys, temen gue siapa guys? Udah mulai berkembang nih kakek Staryu sekarang ya. Jadi tipe grass juga. Salah. Gak ngaruh dong bang. Tipe grass kan sekarang lu. Makan tuh lu. Wah jir Gyarados cok. Punya Gyarados doi bang. Magnemite berubahnya gimana ya guys ya? Aduh ngebait duluan lagi. Sakit banget deh. Ih gak mati loh. Thundershock mau paling lemah sih. Terima kasih loh Dilir. Anda mati. Ibu 700 guys. Ini tipe fighting nih guys. Jangan banyak kincong lah. We keep fighting till the end. Hari macop, hari ama boleh. Tebel sih dia guys. Aja dibuang dong gua. Anjir mati dong gua. Berubah kapan nih mood bro ini? Zygarde bro. Udah. Let's go. Oh ini trial ya. Tim Star siapa lagi nih? Serem amat ya. Kayak mode Sanin aja. Gol buat lagi.
Tahan bang. Dia bisa kritikal guys. Tebel sih. Wes, kena paralyze bro. Gonna die bro. Nah, gak bisa gerak lu. Kapan berubah ya nih Pokemon? Tarifi kalau level 30 kita berubah aja guys. Salah nih. Salah itu tipe api guys. Buat break gue lagi sekarat anjir. Aduh poison guys lagi. Aduh kena poison lagi. Dia gonna die bro. Gila ninggalin luka dia mah, males banget gua. Gedek dah gua ninggalin luka. Ntar bisa balik lagi ke sini guys. Oh nggak bisa anjing. Di tunnel anjing. Jauh guys, males. Di heal aja lah.